my goodness. Yo, Rixin. Yo, time to give a shout out to my people. Tap the screen. Gitangaza Nyabihu, ndakwemerana ndakwemera Nsengiyumva. How are you doing, my beautiful people? Delila Wagwan, Rutare the map. How are you doing? Ni John Wagwan, Shoferi, Rixin Kuj. Jimmy, I see you, man. Jimmy, thank you for coming again. Rixin Kush was the special guest of tonight on our Big Energy Live. Tukadufite Kush kumunsi wa none, Rixin Kush. Mujyane mukore subscribe kuri channel ye yitwa Rixin Vivo, Rixin Kush Vivo niyo channel ye. Hanyuma munajye kuri TikTok mumufollowing yitwa Rixin Kush, mujye kuri Instagram Rixin Kush, ahantu hose kabisa mumufollowing. Rixin, thank you so much for coming, man. Thank you for coming through. Hanyuma musharing live igere kure, hari ibyo nshaka ko tuza kuganira. Judy Kabera, how are you? Adam, thank you for the gift. Dani, naga ibintu birimo kuvuga ndibugira ikintu mbivugaho. Unabireke rwose. Nimukanshyire mu bintu bitandeba. Narababwiye ngo ubungubu ibintu bitandeba ntimukabinzanemo. Iyi live ni yanjye ni nanjye ugomba kuyiyobora uko mbishaka. Ibyo bintu butangiye kunzanamo bya nande ibyo bintu mubireke kabisa. Ntihakagiye n'umuntu uza hano kuri no live ngambaze ku muntu. Oya. Ibyo biboro narabirenze nago nyiri mu bintu byo kuvuga ku bantu. Ndaza hano mbanje kuvuga ku byanjye, mbanje kuvuga ku kazi kanje, mbanje kubonana n'abantu banjye, mbanje kuvugana n'abantu banjye. Rero uyu umuntu aje akambaza ibintu bitandeba, uzajye umbaza ibintu bindeba men. Uri murambaza ngo ibintu ngo kasuku nibiki, ibyo birandeba ngewe. Ibyo ntago bindeba men. Mujye mumbaza ibintu bindeba, umbaze ku kazi kanje, umbaze ku buzima bwanjye, umbaze ku ariko ibindi byo kumbaza ibintu bitandeba nta mwanya afite wo kuvuga ku bandi bantu. Nta uwo mwanya nawo mfite kabisa. Ngiye mfite umwanya wo kujya kwandikira indirimbo Rixin akanyihera ibifaranga nkikomereza. Nundi muntu ushaka ko mwandikira nundi musana ushaka ko mwandikira indirimbo y'Ikinyarwanda cyangwa y'Icyongereza cyangwa mujye mumbwira. Urumva? Sinzi abajene bamwe na ikintu babaye. Mwumva mushaka guhora muhanganisha abantu. Uravuga iki kuri ibi? Ntacyo mbivugaho. Duhita tuniririmbira kwanza kugira ngo tunabiveho duhita tuniririmbira. Thank you for the rose. Thank you Lola. Mwakoze Osapa XTM Wagwan man. Liliane Nyiramugi, how are you? Oviado Wagwan man. Wibare kugumaho mfura y'u Rwanda. Oya ndacyariho rwema, ndacyariho ndakomeye. Musinga yago big manja, bless you papa, ndagukunda mana, ndagukunda sana Musinga. Tubwire ku bya B2C, mbabwire ku bya B2C se mu bijyanye n'iki big energy. B2C dufitanye, B2C are my guys. So B2C we have many projects tuzakorana ibintu byinshi, ariko mugomba kubanza mugategereza exclusive interview Pan Yago TV show. Urasa nago mukeneye exclusive interview ya B2C kweli. Banze mwandike mahongo muri comment ngo B2C B2C. Mugenda ndimo gutunganya hano amata na chai kanje hano barimo kwemera bakagira ngo ni kuwafera. Mwandike mahongo ngo B2C. Unago mukeneye exclusive interview na B2C. B2C nibo baririmbye ndibivuga ngo nze seba sena suze nkuluza ku nganifunya ngo uchasi mukonjo mukutandika kwali buzanyo soko
kati twakula omukwano gwatukane ku bwongo. Yeah, yeah, yeah. You and me, love, Willie Scott, super nice and Genevieve Gambanani. This love gone straight to the moon and the moon bar. Get a jolly now, baby. Kwambalira mukagufu kaludalingina umudali. Negalira mu nyumba ya maija nakomerera misumari. Your love is so original. Sorry, I'm sorry, yeah, you're not Kora signal, Absolutely. Yo, Kush Pandem Fire, man. Oh my God. Mixing Kush. My bro, what's up, man? How you doing, bro? Mixing Kush, the Don. Yo, what's up? How you doing, brother? The Don, Mixing Kush. Yo, this is big energy. Yeah, go for this, for that, for those, for them. You know what I mean? My brother. Oh my God, this is blessing, bro. My brother, reka manze ngukatire gato mbere yuko tukwakira, reka manze ngukatire. Gutuma magara saa 4 zageze kandi nakubwiye ko saa 4 zuzuye ndi bube ndi live. Nukuvuga ngo njewe n'uyu munsi nago mvuga ibintu nyina. Sinjya nkinisha ururimi rwanjye mba ndi OG. Oh. I miss you, brother, man. David uramba barira na ndege muri za Kanyanga. Unguwe ariko ngishituka ngavuga ati no saa zirageze ndapfuye. Uramutelefone saa 4 n'iminota 5. Wewe mamagaye ndi live already mpita nkukuraho urumva reka mbanze gukatire. Ndabibonye ndavuga ati reka ngucekinge ni ulale wao. Yari kwenda kumwikintu ndagikora mixing. Wagwan man. I'm so good, brother. I'm so good. How you doing, brother? How you doing, man? How you doing? Yo, I'm fine. I'm grateful to God and His people. Oh, man. What a blessed. What a blessed. Niyo waba utameze neza, ugomba kuba umeze neza. Nakundi twabigeze. Niko nyine kwaje. What a blessed. Urabarushasha. Urabaruta. Uwarushizo kinaere. Nani watagisi? Uwarushize kindereze. Urabaruta. Mwana nkunda. Nibakureke. Yeah, Uri kwani utawajaga ubwire Gucci kama say happy. Yo, Yeah, we're rocking to the city. Yeah, I'm outside actually. I'm with the Yuga Music right now, as you can see. Let me show you. Yuga Music, you can see here right now. Yeah, it's a record label. Yeah, they're my people, they're my brothers, they're my everything. You know, like they help me a lot in my purpose, like every day and night. Like music is not like Yago, as you can see, man. Like bro, like you can't do music alone. I can say I don't have a promoter, manager, and stuff like you people, like you're the one who decided to give me this limelights, flashy lights. You know what I'm saying? So like, bro, like I also have these other people like really believe in me, who give me like really that time so that we can do something crazy and big energy like to the world and to the fullest. You know what I'm saying? So sometimes when I pass over, like actually when you talk. I'm very happy to host you here, man. Nishimiye kukwakira hano. Yes, please. Iyi live ya Big Energy hano hari abantu dufite abantu 123 bakirimo kwiyongera. Nzi neza ko bari buze kuba benshi cyane bakarengana. Tap the screen, my beautiful people. Twamuzanye Kush mukanya ndamwakira. Agomba kuturirimbira, agomba kutubwira next project. Ubu ngubu yasohoye indirimbo nshasha yitwa Lala, turaje tuyivugeho mukanya. We have to support each other, man. Kandi abashimira cyane abantu mwese mwagiye kureba indirimbo yitwa Gutekeyo, Gukuleyo,
Urira mikono wakula bagamba nkuba wenyingire kibala ngapusye wonya mugongo mukalu kwante gafiro ngona nyumirwe zange kwenda getuli nalisimanye ntinyinzo kuwa mbebyono byo none bikanula maso nende kanga biro byenga Ever Jessica tukoza mu kimu abalugera nti abalungi ndagala namuka cyabali bagenda ibanga bansigara mu mufo tetukwate chupendene tuwebula nako tetuchena ntano kumbe tuli babi mukubengalo kwate kubugero malo benyuma shede I'm on the street but this shit is nice rocking. Abantu wese mwakoze subscribe kuri channel ya Rixin Kush Vivo ndabashimira cyane Imana bamerundisha abantu mwese mwamushyigikiye abantu mwese n'ubu mukimushyigikira afite umuziki mwiza n'umuhanzi mwiza nuko atigeze abona itangazamakuru ngo rimupromoting nuko atigeze abona abantu ngo nyine bakina umuziki ariko this guy is talented, very talented. I swear upon the Thank you very much man. Kandi yataza ko ari wewe n'abanyarwanda nako bakamenye n'abarundi n'abakongomani bene wacu because bro like bambi wanyeretse umutima mwiza and I've still bro you umva bro abacu mugane ngo ntago ni mu kinyarwanda si cyangwa ni mu kiroma da ugomba mbere yo kupfa kwisi upfa ugomba kwishyura ibyo wakoze wewe byiza wakoze uzabyishyurirwa mbere yo kupfa byose ntukagira umwe umutwe n'uzakubabaza ngo abantu bakoze fo burango bacine ono mu kinyarwanda kanongera na wuce nanone iwe ribonetse niba rikisha isuka so bagukoreye neza ndenda gupfana ruwanje ndagufana umva umusa ndagufana ruwanje umusara kandi share this live, share some gift if you have. Today is Sunday. Yeah. This blessing. Yo, kare mami, chitwale easy. Let's go. Kale mami, chitwale easy. Teno musekuzogwa wangu lazi Grammy. Weguyimirira, basanda kuyiwa. Ego mana. Oh my God, this is fucking crazy, yo, man, that's fucking crazy. Woo, man, like, yo, man, that's fucking crazy. Hey. Kush. Yes, sir. Congratulations, 85,000 in 1 month. Gutekeyo official video. Congratulations, my brother. It's crazy. Oh my God. Congratulations, my brother. Congratulations. Let's celebrate Oh this, my man. God. Let's celebrate this, man. I'm talking to you. 012 Yes, sir. microphone test. 012 microphone test. Chitwale easy. Zano musekuzogo wangu lazi Grammy. Weguyimirira, basanda guyiwa. Oziko kuva icyo gihe cyose ntago ndamenya weguyimira amasenda guhiba urubugo mama kukariza reba nange that line nga uziko ya line yananiye kumenya shakana njyewe yiribye Yesu we ecyo vukiraga baby uri muzira suronzi konye ko maze kiyira inyuma irenge rije we manasura Congratulations. Thank you very much, brother. Indirimbo ndabona igeze mu 85 mu kwezi kumwe gusa. Kumwe kabisa iminsi 30. Igere no mu 100. I wish you the best. Kabisa na mahirwe yawe pe. Ina musubire new project indirimbo shasha bimeze gute Mr. Kush? Okay, sasa indirimbo shasha bimeze fresh waita la njagala abalala tubachawe akonyiza njagala mulawe omukwano ndese munziguyika bagamidadi tezabona zirese bambinga guyika self service ufuna gukumara we serving we tuning we setting we feeding let me take you far away
to the place you've never seen, place you've never been, and I'll put a ring on it. And we must get to right here, man. La 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 la, oh oh oh, la 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 la, yeah. La 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 no. Yo, my Hey. brother. Big energy, man. Hey, that's a blessing. So the new project, abantu bose wa Big Energy out there to the world. Big Energy is a very big family. Yeah, I'm part of it. You are part of it too, man. So akosi Kinyarwanda. Big Energy ni family nini byatarirenze. Nanjye ndimwe kubo, namwe murimwe kubo. So Big Energy like represent love and prosperity and positivity, you know what I mean? So really Big Energy ilalala kabisa ebana narayisohoye yagiye hanze ariko nyine ntago nk'ubizi nyo mu Big Energy nka yago ntago turicara ngo tubiganireho fresh nakubeshye nanjye namutunguye ariko yago niwe wambwiye ngo kubona mucurangira indirimbo zanjye next project mwibuke ko mu kiganiro twaherutse kuvugana twemeranyije ko tuzakoramo indirimbo y'Ikinyarwanda murabyumva so mu gihe Kinyarwanda ariko nyine aho ngaho nyine turi kureba mucurangiramo indirimbo itavuga ati iyi ngoma ugomba kwikora iyi ngine ugomba gusora next ati bimbwira rero niyo na sense umva uwo munsi next week next day nahise nkora video so mu gukora video ubu ni out please you go and subscribe again as you can ndabona imaze kurebwa n'ibihumbi 9 n'abantu mu minsi 8 ibihumbi 9 ntabwo ari bibi abantu bari hano bagiye kujya kuyireba barahita bajya kuyisharinga kabisa grand frère kabisa mugere mu sharinga iyi ndirimbo yitwa la 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 mu sharinga it's a good song ikindi mumumpera amagifti mumubwire congratulations yasohoye indirimbo yitwa la 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 it's a good song ikindi namuzanye kuri Yago TV show muramukunda mumumere amagifti mumubwire congratulations Mwakeneye indirimbo yitwa La 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 niyo brand new track hanyuma nyuma yayo ndaza kumubaza ibibazo bibiri ubundi tumusezerere tumushimire cyane indirimbo yitwa La 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 let's go I don't care what people say. Yeah, of course. You are talented, my brother. You are talented. One day, yes, 1 hour, one time, this universe gonna judge. And guess what? This year, you can't cheat. You can't cheat universe. So congratulations for the yes, good news. Congratulations for not quitting. Komerezaho nta kindi nge nakubwira ibisigaye tuzabigira kuri Yago TV show. Hanyuma ikibazo nifuza kukubaza. Yes sir. Feedback y'aba Big Energy meze gute kuri channel yawe no mu kazi kawe? Feedback y'aba Big Energy nanabyibushye mfite ibiro nari mfite mwansanze mfite ibiro 50 niba 60 mfite 80 nari kabisa no munyenga wa ara Big Energy bakorera hamwe nta kintu bazubabwira n'inkotanyisha bakorera hamwe fo nta kintu kiza ko Big Energy bro kwego ikintu cya mbere nubwo dufite positive vibe man positive arya bisobanuye mu Kinyarwanda nsobanurira nawe byishakire genda urikirara umuntu wavukiye ku mugore wa positive shaza wa no munezero man na wavukiye he? Njyewe navukiye nebo Kibugande ariko nakuriye mu Rwanda nigira mu Butatsinda Ubutatsinda bwa Kigoma namuyaje musaza we you know I'm a real bad man for real man. Bro. Feedback is fucking positive, bro. Everything is crazy. As I'm talking right now, I'm okay. Nabyibushye. Wow. Biza nabyibushye mutazi. Reka gushimire cyane hanyuma project y'Ikinyarwanda igeze he? Babwire hano ukuntu bimeze project barifuza kumenya wago hano.
wowe rero project y'ikinyarwanda aho igeze ubu ni Yago ugomba kutubwira none kubera ko Yago niho ntegereje ko yari yaremeye mu kiganiro ko azanyandikira indirimbo, ariko Yago nawe ni umuntu nyene ubifite nyine ibintu ama concert n'ibiki byose, amaze iminsi ari mu bintu byinshi urabyumva. So like nyewe nahise mbibona bitamusora, ariko ni wambwiye ngo nanyisohore ko yarayishimye. So tuvuye kuri Lala tugomba kudakora iyo ngoma, ahubwo mwakamumbwiriye muri iki cyumweru mumusabire niba bishobotse mumumere n'amafaranga aze kuri studio yanjye twandike iyo ndirimbo kabisa biciye mu pe kandi bizacaho. Umusa reka mubaze wumva indirimbo y'ikinyarwanda nzayandika neza ukayikunda kweli? Yago wowe uri kirara nawe abakurenze ntabwo mbazi, uzayandika ngo nyikunde? Uzandika ikubite, urabona just ikiganiro kirakubita ubwo indirimbo ra shaje undeka. Ako se nitazi ariko yakuba yirengaje abayijijisha, ako se nago muko man. Yo Rixin tuzabikora tuzabikora kabisa, tuzabikora. Reka ngushimire cyane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Guest of tonight kuri Big Energy Live. Rixin, thank you so much for coming through. May God bless you. Aba Big Energy yes sir. Bahita bajya gushaka indirimbo yawe nshasha yitwa La 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 La, bayisharinge banakore subscribe kuri channel yawe. Yo last message ubundi tukurekure ukomeze having fun. Today is Sunday, you're chilling with your family, you're out. I mean, Thank you, girl. Come on, wow. My last word is I love you guys, I love you so much, and I love pussy too, man. Like, love you so much. And I love pussy too, man. Straight up. Yeah, I love pussy forever. Bye. Yes, sir. Thank you very much, sir. Bye. Thank you. All right.